khona manjalo isigodi iSouth Africa umholi awinkosi yabasweli sila eHome Affairs seDurban Station sesizakela abantu uyakhumbula ekseni siphume sathi siza la eDurban Station ngoba iqhawe lakithi leli umacingwane walahlekelwa iID walahlelwa yonke into kusho ukuthi phase 1 wakhona sesiqedile itholile nansi temporary nayi temporary nansi temporary iphendule macingwane phendule macingwane yes siyabonga kakhulu uHome Affairs ukuthi basilekelele uzizwa unjani suthola phase 1 ngizizwa ngijabule kakhulu ngibonga kakhulu naku Home Affairs ngiphinde ngibonge futhi nakuwena baba Msweli ngiyabonga. Okay asibonge kakhulu mina ngibonga kakhulu uhalfway for the Potchefstroom ngibonga isicelo Nyandeni manje ke sesokhombisa ke uphase 2 sizokutshela mase sifike khona ukuthi siya kuphi masuka la asambeni.